Gospod načelnik, izvolite. Obisk je minil še enkrat v prijateljskem vzdušju. Veseli me, da vse cilje, ki smo jih zastavili si v preteklosti, smo realizirali, mogoče še kaj več. Dokazali smo, da je tako Makedonija kot Slovenija kredibilen partner. Pogovarjali smo se tudi o izzivih vstopa Makedonije v zvezo NATO. Dali smo jim jasno vedeti, da v naših očeh so kredibilen partner in da si zaslužijo članstvo v zvezi NATO in da pričakujemo tudi, da se v prihodnje to zgodi. Dorekli smo tudi sodelovanje v prihodnje, predvsem naše usposabljanje na njihovih poligonih in tudi obljubili smo našo pomoč pri približevanju njihovih častnikov, podčastnikov in enot standardom zveze NATO. Tako da smo še enkrat več dobili dober načrt, predvsem pa kaj je najpomembneje, da smo dokazali, da smo res partnerska država. Hvala lepa, izvolite. Почитуван колега Добран, почитувани представници на медиумите, ми представува задоволство уште еднаш да се заблагодарам за срдечниот пречек овде во Република Словенија, која имав од текот на вчерашниот ден и денес. Spoštovani kolega Dobran, spoštovani mediji, to je še ena priložnost, ki se lahko zahvalim za vse izkazano gostoljublje, ki sem ga bil deležen včeraj in danes. Најнапред сакам да искажам мојата искрена благодарност за безрезервната поддршка на армијата Република Словенија и на Република Словенија која ја дава во врска со нашите евроинтеграции за НАТО и за Европската унија. Še enkrat je to priložnost, da se iskreno zahvalim za podporo, ko jo doživimo strani Vojske Republike Slovenije, kot tudi Republike Slovenije same, glede euroatlantskih integracij Makedonije in podpore za vstop v EU in NATO. Со мојот колега разговаравме за билатералната соработка во 2012 година и ги поставивме нашите планови за понатамошна соработка во 2013 година. S kolegom sva se pogovarjala o bilateralnem sodelovanju. Naredili smo zanesljiv načrt, tako kot smo izpolnjevali in izpolnjujemo načrt za leto 2012, smo naredili tudi načrt za leto 2013. Разговаравме особено за заедничкото учество во мировни мисии, заедничко формирање на единици, разговаравме за нашата заедничка обука и вежби овде во Република Словенија и во Република Македонија и исто така разговаравме за идната соработка, особено во полето на наблюдувањето и известувањето во воздушниот простор, имајќи предвид дека Република Словенија истиот концепт го има прилично доста добро развиен. Pogovarjali smo se o skupnem sodelovanju v mirovnih misijah, o oblikovanju skupnih enot in sodelovanju v letih, potem o skupnih usposabljanjih kako v Republiki Sloveniji, tako tudi v Republiki Makedoniji. Pogovarjali smo se tudi o bodočem sodelovanju glede nadzora in obveščanja v zvezi z zračnim prometom, saj je koncept Vojske Republike Slovenije za nadzor le-tega zelo podoben makedonskemu konceptu. Очекувам дека со денешната посета овде во Република Словенија ќе дадеме нов импулс на понатамошната соработка и Република Македонија и армијата на Република Македонија, иако не се де јуре членки на НАТО, ние ја продолжуваме нашата соработка со земјите од НАТО алијансата и сакаме да докажеме дека сме достоен партнер и сакаме да докажеме де факто дека сме членка на НАТО. Pričujoči obisk je vsekakor nova spodbuda za Republiko Makedonijo in to, da de jure nismo članice zveze NATO alijanse, to še ne pomeni, da nismo usposobljeni in da ne moremo le to doseči. Lahko rečemo, da smo de facto vseeno članica NATO. Уште еднаш искрена моја благодарност за срдечниот пречек во Република Словенија и успех на армијата на Република Словенија и уште поплодна соработка меѓу двете армии. Ви благодарам. Še enkrat se iskreno zahvaljujem za vse gostoljublje, pa tudi čestitam Slovenski vojski na uspehe, ki jih je dosegla v preteklem obdobju. Hvala lepa. Hvala. Še vprašanje? Gospa STA.
Kakšne so konkretne možnosti za krepitev sodelovanja? Predvsem vidimo možnosti trenutno na področju skupnega usposabljanja, izmenjavi naših timov, ki bi pomagali vzpostavljati v Makedoniji določene zmogljivosti. In predvsem smo se tudi pogovarjali o možnosti formiranja skupne enote na prostoru, širšem regijskem prostoru, torej nekem prostoru Balkana. Ta ideja je bila pozitivno sprejeta, tako da bomo šli v nadaljne pogovore in iskanje nekakšnih konceptualnih rešitev. Hvala. Še morda? General-major Koteskija, mogoče lahko poveste kaj več o možnostih sodelovanja slovenske vojske z makedonsko vojsko v okviru balkanske iniciative v zvezi z uporabo bolnišnice Role 2 in vašim morebitnim angažiranjem? Сакам да истакнам дека ние имаме едно богато искуство во врска со функционирањето на полската болница Рол 1, имајќи предвид дека имаме наши припадници во Авганистан од медицинскиот тим заедно со норвешкиот тим. Rad bi poudaril, da imamo zelo bogate izkušnje glede obratovanja poljske bolnišnice Rol 1. Glede na to, da ena naša ekipa sodeluje zdaj v misiji v Afganistanu prav na tem področju. Ние со Норвешка со одредена донација, значи поддршка од нивна страна, одиме на концептот за развијање на болницата во Рол 2. И ова иницијатива која се појавува практично како балканска иницијатива, ние посебно ја поддржуваме и ќе продолжиме понатаму да ги развиваме капацитетите. И тоа ќе биде можеби една од првите знаци на соработка во балкански рамки на земјите на Балканскиот полуостров. Skupaj z Norveško njihove strani imamo zelo močno podporo za razvoj Rol 2 bolnišnice in to je koncept, ki smo ga nekako oblikovali in ki mu sledimo. Pravzaprav je to ta balkanska inicijativa, mi jo močno podpiramo in razvijamo kapacitete v tej smeri. Morda je pa to prvi znak za zastavljanje sodelovanja v okvirih tako imenovanih balkanskih držav oziroma držav iz balkanskega polotoka. Ние, сакам да додадам уште нешто, како мали земји, сакаме да дадеме исто иницијатива и да бидеме пример во одредени не само операции кои ги изведуваме во соработка со останатите земји на Авганистан, во Босна и така натаму, него исто така да дадеме и да пружиме рака на нашата способност да бидеме иницијатори, не само да подпомагаме останати земји кои ќе имаат своји иницијативи. И ова е еден само од начините кои и со што сакаме да ја докажеме ова наша соработка. Rad bi še povedal, da tudi majhne države lahko so primer v določenih področjih in v določenih operacijah, ne glede na to, da sodelujemo z drugimi državami, recimo v Afganistanu in v Bosni. Majhna država lahko tudi prispeva oziroma poda roko sodelovanju in ustvari inicijativo za neke določene dogodke in koncepte. To je en način. Ta inicijativa za to sodelovanje, o katerem govorimo, je en način o tem, da majhna država poda roko v inicijativo in ne samo sledi večje države v njihovih inicijativah. Hvala lepa. Hvala. Hvala.